Mikel Arteta umutoza w'ikipe ya Arsenal wari ufite rero amasezerano azarangira muri uyu mwaka wa 2024 akaba yamaze kuba rero yemerera ikipe ya Arsenal kuba yakongeraho rwose imyaka igera kuri 3 kuko byabyutse bitangazwa n'ikinyamakuru Athletic akaba rero ikinyamakuru cyari cyara ku mugabane w'i Burayi. Uyu mugabo rero akaba yamaze kuba aterekaho indi myaka igera kuri 3 atoza ikipe rero ya Arsenal rero birumvikana. Ubwo rero kandi no mugabo wageze mu ikipe ya Arsenal mu mwaka w'2019 aje gusimbura umuvandimwe rero bita Unai Emery, akaba rero ubwo ari gutoza ikipe ya Aston Villa hariya mu cyiciro cya mbere mu Bwongereza. Akaba rero kandi yakiniye nk'umukinnyi kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2016 byumvikana ko yakiniye imyaka igera kuri 5 azana kuba yibera kapiteni. Akaba rero ari umugabo umaze gufasha byinshi ikipe ya Arsenal dore ko amaze gutwara igikombe cya FA Cup cyo mu mwaka wa 2020 azana ko yifasha gutwara rero gucyatse gusubira mu mikino ya UEFA Champions League mu mwaka nyine wa 2023 hari nyuma y'imyaka igera kuri 7 ekipe ya Arsenal itarajya cyangwa se itarasubira muri UEFA Champions League. Umugabo rero imyaka igera kuri 42 akaba rero yafashije ikipe rero ya Arsenal gusoreza ku mwanya wa kabiri muri shampiyona y'Ubwongereza, amaze kubikora inshuro zigera kuri 2 mu mwaka ushize nawe rwose rero w'imikino yaje kuba arangiza ku mwanya wa kabiri birumvikana, ndetse na sezo 2022-2023 nabwo yaje kuba rero asoreza ku mwanya wa kabiri. Ubwo rero kandi Mikel Arteta yitezweho gufasha Arsenal kwegukana igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka. Rero ko rwose rero yaje kubasinyisha abakinnyi bose bagiye batandukanye barimo nka Mikel Merino umunya Espagne ukina mu kibuga hagati, aza gusinyisha Raheem Sterling ukina mu imbere, asinyisha Riccardo Calafiori umudefenseur kabisa rero ukinira ikipe y'igihugu y'abavandimwe y'Abataliyani birumvikana. Ubwo rero ikipe ya Arsenal muri shampiyona y'Abongereza ihagaze ku mwanya wa kane rero dore ko imaze gukina imikino igera kuri 4, ikaba rero ifite amanota agera kuri 7. Batsinze ikipe ya Wolves, batsinze ikipe ya Aston Villa ibitego bigera kuri 2-0, baza kuba rero bangana ikipe ya West Ham, ikipe ya Brighton igitego 1-1. Akaba rero ari uko ibintu bihagaze ari mu ikipe ya Arsenal. Mikel Arteta umutoza mwiza, ntabwo ni umutoza mwiza kabisa rero waje kuba agira byinshi afasha rero abavandimwe rero ba ekipe rero abavandimwe ba ekipe ya Arsenal birumvikana. Kandi rero Cristiano Ronaldo yamaze kuba rero atangaza byinshi cyane ku ikipe ya Manchester United, aza no kuba nenga rero umutoza wayo Erik ten Hag, dore yuko rwose ne waje kuba rero atandukana na Cristiano Ronaldo. Umugabo rero utajya imbizi na Cristiano kuvuga ati se nuko yamuvanye muri ekipe, ariko n'ubundi ukareba umusaruro wa Erik ten Hag n'ubundi ugasanga n'umusaruro utari mwiza rwose rero bitari byiza cyane. Dore ko uyu mugabo yanyuze mu ikipe ya Manchester United inshuro nyinshi rero zigiye zitandukanye. Babashe no kuri ten Hag nuko bagiye babana nuko byagiye bigenda mu ikipe ya Manchester United. Cristiano Ronaldo aravuga ati imbere yuko shampiyona itangira ati umutoza yavuze ko ikipe ititeguye, yavuze ko ataje gushaka igikombe cya shampiyona ndetse na UEFA Champions League. Aravuga ati njye byarantunguye nk'umutoza wa Manchester United, ntabwo yari akwiye gutangaza amagambo avuga ko atiteguye guhanganira igikombe nk'uko ikipe ya Manchester United ari ikipe imenyereye ikintu bita rero cyangwa se ari ikipe yamenyereje afana ko rwose bagomba gutwara igikombe. Ushyizemo ubwenge bwinshi rero wenda wavuga ko nta mbaraga zihari zo kugera kuri ibyo bikombe, atukongeraho ko muzagerageza ukareka kugaragaza ko nta gahunda yo kuba rero wahatanira igikombe ufite.
ati ibyo yifuriza ekipe ya Manchester United ati ni nabyo nayifuriza ku giti cyanjye, igomba kuba ikipe ikomeye nk'uko twakinanyemo imeze. Abavandimwe bagiye batandukanye ama Ronaldo ndetse na Rio Ferdinand. Manchester United ndayikunda cyane, magambo agiye atangaza ati ntabwo meze nk'abantu byibagirwa ahashize habo, deko rwose umuvandimwe rero ekipe ya Manchester United ariyo yakoreye izina umuvandimwe rero bita Cristiano Ronaldo, dore ko yaje kwivamo nyine yashyize mu ikipe ya Real Madrid. Ubwo kandi mu myanya 6 myiza Cristiano Ronaldo yamaze muri Manchester United, ikaba ari nayo rero yashimangiye ko zaba umukinnyi ukaze, dore ko yaje kubatwara nayo ibikombe 3 bya English Premier League, kimwe cya UEFA Champions League, kimwe cya Club World Cup, kimwe cya FA Cup, 2 bya League Cup, maze muri 2009 atandukana nayo rero aza kuba ayerekeza muri ekipe ya Real Madrid. Ubwo kandi mu kwezi kwa 8 kwa 2021 nibwo Cristiano Ronaldo yasuye mu ikipe ya Manchester United avuye mu ikipe ya Juventus, ayo cyangwa se aho yaje yongeye gutsinda rero ibitego bitandukanye, ibiteranye cyangwa se ibitego biteranije n'ibyo yari yaratsinze rero akirimo bwa mbere, ayisigira ibitego 145 ndetse n'imikino 346 yayikiniye rero mu mateka yayo. Ubwo kandi Cristiano Ronaldo ajya gutandukana ikipe ya Manchester United byaturutse hagati y'umwuka mubi yari afite rero n'umutoza Erik ten Hag, noneho rero akoma arutenderwa rero umuvandimwe rero ubwo yumvikanye anenga ibitagenda neza mu ekipe ya Manchester United. Ubwo yaganiraga n'umuvandimwe bita Pierre Morgan, aza kuvuga byinshi kuri Erik ten Hag, rwose aza kubivuga ashize amanga nta na kimwe aretse. Ubwo rero yaganiraga na Rio Ferdinand bakinye mu ikipe ya Manchester United, Cristiano Ronaldo yavuze ko nta kintu yahindutse, ati nta kintu cyahindutse kuva yava mu biganza bya Sir Alex Ferguson. Ati ikipe ya Manchester United bitagaragara ko rero igifite imbaraga zitari nyinshi, abivuga muri aya magambo ati nta na kimwe kigeze gihinduka kuva Manchester United yatandukana na Sir Alex Ferguson mu mwaka wa 2013. Ati mu ntekerezo zanjye mbona ekipe ikwiye kwivugurura mu mpande zose, ati ekipe ikeneye kongera kwiyubaka, ati kuko ni ikipe ikomeye ku isi, ati bakeneye guhindura byinshi kandi bagomba kubyumva ko ariyo nzira nyayo yo kongera gukomera. Ati nibyo bikorwa remezo biravuguruye, ati umushoramari yaraje ashyiramo amafaranga, bari kugaragaza isura yo kwivugurura. Ati ibi nibyo rero bishobora gutuma rero ekipe nyine nka Manchester izamuka. Ati kandi nanone kandi ibi bikorwa iyo mbibonye andishima. Ati ni byiza ko rero bari kugendera ku bakinnyi bato, ati kandi beza. Ati gusa niba ekipe ishaka no guhangana igikombe, ati no kureba ko abakinnyi bakomeye kandi bafite amazina bashobora kuba rero baza mu ekipe nka Manchester United. Ati ni byo gushingira ku bana bato birumvikana, ati ni byiza kandi nanjye ndabikunda, ati ariko nanone kandi ikindi nuko bakwiye gufata abakinnyi nanone bafite amazina bakaba baza mu ekipe ya Manchester United. Ibyo rero byo Cristiano Ronaldo yaje kuba atangaza ku mutoza Erik ten Hag, agenda amunega rero ku magambo yagiye atangaza ko iyi shampiyona itangiye atari guhatanira igikombe cya shampiyona, ati dore ko ekipe ititeguye neza birumvikana. Ubwo rero umuvandimwe Cristiano Ronaldo n'ubundi watandukanye nabi n'umutoza Erik ten Hag nibyo akomeje kugenda atangaza. Reka rero mbashimire kandi bifuriza ibihe byiza cyane, nizera ko mukomeza kugira umugoroba mwiza, mukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Gahunda ni yayindi, no gukomeza rero kudutera inkunga ukanda subscribe, ibyo rwose biraza kuba bihagije birumvikana. Basezere mbifuriza impagarike n'ubugingo, tuzasubire ku munsi wa Yesu. Ciao ciao, ndabakunda.